masanting diling regalo ay biyatamo, yapin ing regalo ning kakatamong pangatao. Balo ko mamye kong regalo, mamye kayong aginaldo. Sana, karing regalong ipamiyeta mo, karing aginaldong idaketa mo, makapalubya naman ing kakatamong pangatao. Tandaanan tamo, ing kakatamong pangatao, iya ing peka masanting diling regalong ay biyeta mo. Talakad tapo. Kaluguran kong kapatad, manalangin tamo king Diyos ay patang at yubanwa, amitubod kang Jesukristong anak na kay katamo, ban magdalang kapanayan king balang tao at saya king balang anak. Nga tamong manalangin, Ginoo iturumong akit dakat luguran king Eucharistia. Ulitan tayo po. Ginoo, iturumong akit daka at luguran king Eucharistia. Baning Santa Iglesia, ipaladne i Kristo anting pagmulan ning tula para karing balang anak at kapanayan, para king balang lalaki at babay. Manalangin ta, king Ginoo. Ginoo iturumong akit dakat luguran king Eucharistia. Baning yato salpantayaya kang Kristo at makirake king kapanayan ning ligaya at tulang daralana. Manalangin ta, king Ginoo. Banding sa belang pamilya, apakit da ing ingat at panalalang mga intulid karinganak. Manalangin ta, king Ginoo. Ginoo iturumong akit dakat luguran king Eucharistia. Bani tangan, akametong tayay Maria, king pamanatad kang Kristo, karing sa belang magdulap kapanayan at tula. Manalangin ta, king Ginoo. Ginoo iturumong akit dakat luguran king Eucharistia. King katahimikan mi papanalangin tamong eni para karing kay katamong sariling kapagnasan. Ganakan tamo naman at ipanalangin ing pamangailangan da ding sablang sasaw at magmasabal king kay katamong parokya. Tanggapan na sa aning Diyos ing kapasalamatan di Dario at Winnie Manalastas, Rudy at Baby Manalastas, Marie Chris Mandap, Wilma Kalilong Alforja, Wilmer at Chona Kalilong, Lawrence at Windel Maghinang, Jeffrey at Mayrin Doloiras, Angeles Argao, Diosdado at Josefina Guevara, Wilfredo at Monica Kalilong, Lawrence at Cherry Puno, Jaime at Joy Carayon, Lucina Lopez, Myla Nacion, kambe ding miyembro ding karelang pamilya. Ipanalangin tala naman ding hanggang kapatadtang magmasusi king Aldodang Kebaitan, lalong-lalo na i Rinsen Punzalan. Ipagkalub na sa aning Diyos ing masipit dang kayadwanan di Princess Joy Arcilia, Antonio Cabrera, Ernesto at Nene Ong, Regalada Lopez, John Paul Manalang para king pangapasar na king board examination. Ipanalangin tamo naman ing kapasalamatan ng Michael Pineda. Pagkalubano sanang lubus at ganap akapaldanan, di hanggang kapatadtang masakit, lalong-lalo na di Garen Madrigal, Leo Asuncion, Perry Deirit, Belen Feliciano, Ernesto Alipio, Jubal Simbul, Rolando Castro, Ellen Cabrera, Esperanza Nacion, Nicolas Dutkowski, at Aurora Bautista. Ipanalangin tamo naman ing kayadwanan ding pamilyang Bautista. Yulino sana king kayarian ng maligaya, di hanggang kapatid tamong mayamon na biye, lalong-lalo na ding kaladwari Romy Garcia, Jason Mendoza, Priscilla Presi Santiago, Jesus at Adoracion Canlas, Conrado Manalang, Mary Jane Lingad,
Victoria Emerenciana, Rufino Rivera, Jose at Virginia Co, Fernando at Perla Co, Maria, Lourdes Corazon, Antonio Co, Gabriel Ocampo, Alexander, Ani, Alberto at Macaria Kalilong, Presi Rentar, Beruth Sanchez, at Ferdinand Yumul, King Kasyam ng Aldo, ning kayang kamatayan, at ding maldang kaladuo, ipanalangin talangan, Kinggin. Ginoo, iturumong akit daka at luguran king Eucharistia. O Diyos, ay igpami, kakatmon mong kapanayan at tula, ring biyemi, kapamilataning masaya ng panyatang Kristo, tanggapan miyasa ng mitmong lugod, kambe ng induna, paluba na kami king ligaya, ning kekang kayarian, nung nuya mabibiyat mag-ari kaya bemu, at ning banalay espiritu, manggaman king alang angga. Amen.
Manalangin kayo, kaluguran kong kabatad, baning kakoting kay kayong dawon, matampang matanggap, arapaning Diyos, ikpang mayupayang tutu. Tanggapanes sa ning Ginoo iting daon karinggamat mo, king kapuri at kaligaya ning kayang lagyo, king kaya katamong ikasaplala ating mabilib ng Santa Iglesia. O ginuming malugod, tanggapan mo reting ayn, apigkalog mo, ingkekang iglesia. Manalo na sanang deti, ilang maging kasangkapan, ningke kaming kaligtasan. Ilinganadwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman at iliya, ke kayo. At keka ang timori, Yat nayo ring pusoyo. makayat nano king Ginoo. Pasalamatan tayo, ing ginu a Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulit. Tuneping karapat dapat at matulit. Ing pasalamatan da kang parati at numan ka rin o pa, Diyos king alang anggat lubos mayupaya, kapamilatan ng Heso Kristong ginumi. Pisyag da ring sablang propeta, ing kayang panyatang, delane ning dumbirhen, king kayang sepupunan, kambe ning alang kasimparang lugod. Si Diyanang Juan at alapaminyag, ing kayang panyatang, at pepakilala na karing tao, inyang dinatang ne. Uli ning emo nanong lugod na kaya katamu, kitmua na katamong tula, ngening pagsadyan tayang pagmasusyan, ing misteryo ning kayang pangabait, kanita po tang datang ne, das na nakatang masigasig makabante at manalangin, kabang ding puso tamo maglapol ang kapagmulalan at kapurian. Uli nito, kambering sablang koro ring anghel ka rin banwa, daralit mi ing kekang ligaya, lain makyabe kami, kingalang tuknang dang pamamaya kapurian keka, at ngaming masayang kakanta. Tunay kapim banal o ikpa, ika ing panibataning sablang kabanalan, uli nito pagparalampumi, pabanalan mo sa nareting ayin tingaslag ng Espiritu mo, ban para kaya kami malyari lang katawan at daya ning ginuming Heso Kristo. Bayo yami daon pusang loob king pamaylasan at kamatayan, king waning kinape, at pepasalamat siya keko. Piraso ne, at binyene karing kayang disipulo nga na, tanggaman niya iti, ikongan at kananye. Iti iyo ing kanakong katawan, amidawang paro, kekay. Makanyan mo naman kay ba't tingapunan, king wane ing kalis. Pasibayang pepa salamat keko. At binyening kalis karing kayang disipulo nga na. Tanggapan niya iti, ikongan, at pinungko kaniti. Iti ing kalis ng kanakong daya, ing daya ng bayo at alang anggang tipan. Ami bubu para kekay wat para karing sablang tao. Bangketa mi patawaran na rin kasalanan. Daptan niyo iti, bilang kapigagan na kana.
Ing misteryo ning kasalpantayanan. Inyangeni gaganakan mi oy pa, ing kamatayan at pamanyubli ng medye ning anak mo. Darawon niya keka, iding tinape ning biye at ing kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, ing pepaliarian mo kaming matampang talakad arapan mo, ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamwa mo, hingi kaming ansa ng misulusulu, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal espiritu. Ganakan mayoy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap, ing meto yato. Ban mi ganap iya ing lugod. Kambe ng Francisco, kaya kaming Papa, ing Florentino, ing kaya kaming Obispo, ding sablang pari, at ding sablang anak mong susuyo at magmasabal, ing banal mong Iglesia. Ganakan mula naman ding kapadadming pepaynawan at manenayang sublimye, lalong-lalo na dening gaganakan mit ipanalangin kaniting misa. At ding sablang may ngayang nabiye. Tanggapan mo sana king maligayang mong arapan, pakaluluan, mukengan. Gawan mukengang karapat dapat magkamit king biye alang angga, ban kayabe ng Maria, ing Birhen na Indo ni Diyos, kayabe ng San Jose, kayabe ring apostol at ding sablang santo, at tinupad king malmong kaburian, king kekapaning panahon, purianda kat paligayan, kapamilatan ng Hesu Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at keyo, igpang mayupayang tutu, kagum ning banal na espiritu, pupurianda kat parangalan, manggaman king alang angga. Ing presensya na ning kayang anak, yaing pega masanting diling regalong pikkalog ning igpake katamo. Bilang kami pasalamat, kaya abe-abe tamong yan ing manalangin.
Ikabos mo kami, O Ginoo, king sablang maro. Balugod mong ipagkalug ing kapayapan king panahon mi. Bangking kasaupaning kay kang pakalulu. Parati kang likabos king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristong kay kaming talapangabos. O ginuming Jesucristo, asinabi ka rin kaya ng apostol, ing kapayapan lalapan ko kaya kayo, ing kanakong kapayapan, iyang babye ko kaya kayo. Emo sa babalikdan, din kaya kaming kasalanan. Nunelawan mo, ing kasalpantayanana, ning kaya kang iglesia. At pamayapan may pon bilugan, ag pangking kaburian mo, ikang mabibiyat mag-ari, manggaman king alang angga. Amen. Ing kapayapanan ng Ginoo, manatiling parati kaya kayo. At kaya ka ang timuri. Ngayon ni masayata ang idagay king metong at metong ing kapayapan at ing gaptang. Kapayapan kaya kayo man po. Peace be with you. Kapayapan po kaya po. Yoing kordero ng Diyos, yoing milalakok ing kasalanan ng yato. Mapalad la rin mayaos mangisulu, kingapuna ng kordero. Ginoo, kung matampang tanggap kaya ka, dapat yagkas may nga mano mo at kumayag na. Espiritual a pamakinabang, kaburi ko sanang tanggapan da ka, O Ginoo, ing sakramental ang pong pisikal a paralan. Dapat tuning iti, posible, king kasalukuyan na panahon at sitwasyon. Paniwalan ko, king kapamilatana, ning maglapo ng lugod ning ikpa, at ning upaya ning kekang espiritu. Ipagkalugme ngayon kaurasan, O Ginoong Jesus, ing kekang sarili ka na ako, manatili ka king puso ko, aslagan meng kaisipan ko, gawan mo kong kawangis mo, malugod, malingap, at makimasabal ka rin ka para kong tao. Ban aluguran ang pong asoy wanda ko, ka rin ka para kong tao, lalo na ka rin kapatad kong pakakalulu. Amen. Amen. Katawa ng Kristo. Amen.
Manalangin tamo. Owig baming malugod, sa upan mo kayang sumuyo keka, baming pangahintuliran na bangnan ing kaligtasan. Manalo na sanang iting Eukaristiya, ing maging alang patanat ming kambilan. Iringanadwan ni, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Dakal pong dakal salamat kayong sa saupyo, kaya katamong second collection. At pasibayo po, dahil akong bisang sumaw po, kaya katamong Paris Christmas gift giving, mananggapan tapa pong donasyon. Dakal pong dakal salamat. Ing ginuma na tiliya, kaya kayo. At keka antimorin. At mantabi kaya kayo at karing kaya kong pamilya, ing grasya at bendisyon ng Diyos, ing igpa, ating anak, ating banal espiritu. Amen. Adauntane ing banal a misa, paligayan tayong Diyos, kapamilatan ding pamibiyebiyeta mo. Salamat king Diyos. Jumpin ang laro, Mal. Magkano yung server? Kulang lang 0.5 lang yun. 8.5 lang. Kulang lang 0.5 din makabantay. Namin
Nune, ipamieme. Oras tinggap niya, eme pagmaymut. Darakeya, ipamyeya, Jesus. Jesus as a gift is meant to be shared and given away. Oras tinggap kay Jesus, anting regalo, at ida, eneseli kot Jesus. Pemiene, dinakene, dari Elizabeth at Zacarias. Our experience of Jesus is meant to be shared with others. Kaluguran kong kapatid, nung kingbiye mo akatabno mo ne at tinggap Jesus, eme sana sa salikot, eme sana pagmaymod. Kalupa ng Maria, gagad ka sanang idakemet, ipamyeme. Uling ing panyatang na kingbiyeta mo, metong yang regalo. Regalong pamye, regalong darake, banlalulang mikabye, ding aliwa. Nasabihan da, ing regalo, manatili ang regalo, potang ipamyeme. Kung kapatid, ene regalo, personal